Please do not mislead the house. What mislead? Ya kata ngakak pemi kata kentin kiwan wandam. Mana ba unta? Isang kenal betul bro. Nak kalian kecengang aku akan bu ke supplementary. Habis day bagi ki village school. Kumba kapau ni aki nak Henry Utali ki village school ki Badan. Nama keladu. Lai kali kita tang apa ke Sheila konstitusi. Mereka belengok kalau ba ke Sheila village school ketika kawin ki ikut belong aktif ah. Jangan kami osong nak kalian jeng IM ba in ya tu ini ya Kingdom ke Sheila village school. Lah si aku akan tip nak ke daw. Ya si ka Kingdom record nak kumno aku akan yo cingshan. Halo kani. Kani ka village code kibawan mentah khman. Banwan renew yelde. Hadu mentah kita. Kini kintu kali. Henry ngalong ipi ba kibun ki village code. Kibla approve da kani ka district council da ka executive committee na du usnam 1950. Hadu mentah kidang bun hi tang balong kidang bun kiba pending kiban wan khman man kumbang yu ihang ni ha ka rule book ngui ba ka debit sansnem ka sansnem ka tenio jang ki Henry hadu mentah kadang dan ka pending okay dia ya kata haru hi ya ki village code jang ka Sheila within Sheila confederacy ngong ma within Sheila confederacy kibun baham ni ti ngatarai bagi wan khman ban biang ban renew ya kata te ngi hadu mentah ngi pat yo jang tip hadu mentah Syakna buram ngalong confused kita sebab diam. Yang bagi dan Shibun ki village school di mana sedang nadu ki senam ki pemencua. Dan iong pada ba kimuan sakamat ban renew. Kemudian kadai kadon lapor ban renew iki ngakwak ni saya. Hoi kadon kapor hakani hi pilih hakani ka rule book jong kani ka administration of justice. Kalau ai chai kalau pun pau shine ba continue jong ki kandai baik sansinem 5 years tenure. Mud after 5 years kadon come back ya ka renewal ban reconstitute ya ka committee jong ki ya ka village code jong ki. Te hadu mentah ki bawan hi ban renew ki kini renew kli. Te apart from that ki babun bah ki snong within the himas ki klan wan ban renew. But ki ilaka ro kunjo. Ki bun ilaka ro ki ba klan wan ban renew hadu mentah. Ki bun ki numbers da fi kwa ngala ban provide ya kita ki kerteng jong kita mo da ka jingpan ka permission na po i chairman bang in place before this house ke. The table of the house. Kandidat sukro syukwa ban bek. Kabangong mga kadi ka Sheila village school. Kamdi ke Sheila Confederacy. Ke Sheila Confederacy ke additional subordinate school. Nri yakren menta ya ke village school. Nako ka jingong jonga ke ya ka Sheila village school. Tito ti ka donne empat ka jingpan kan mau nakaliang ka office. Yakini ki village school ki bamuan renew. Hoi house name hau tarik ke balai ho September hajar aku nang ni napa ka executive committee ngilap ha yakini ki notice banwan ban pentamai biang. Ya baru ya additional dulu kumjo but ya kanika village code ru Kadu last kubli Shibun ni ka jubab ni piong na do ka senam aku mereka jikwa dengan kalong hakani ka tem jong pi kan pi ai am ka jingpan kan mau kan oh nama ba pe shwa bangin lech khmat ya kani ni don kam ya ka forward kan lada ngila ai ti na do 2022 ngimla ban ai si ai ti ya ka reminder ni hap up hiru em ya ki nama ka shong kamon juki lada ki kwa ban wan sia khaman bakin renew ya ka tale lada kim kwa te mentang ngimla ban chu force ki kan ban khmat menong register ne reconstitute te mentang ngidang don hi ka meeting ngidang ya shong kunno ban le halo jong kani lada ngin ai reminder ya ki Mr. Chairman mo ngamla sya ya ka jubab ni em ban ong ba kamde yang iban force kani kade ban penne ban sa ya gidi dustur kan ni penne ya ka an ka bangi council ngidon te ka kade ka kamera ban council ban chim khia wala dade ban ai ka awareness ki shnong bagin don ni ka village school nakaliang ka office ni ban chim khia oi mula ban ong ban jubab ba oh da tuan man dep please do not mislead the house. What mislead? Ya kata ngakak pemi kata kentin kiwan wandam. Mana ba ong ta? Kiong mentang ngimla ngimla na po sige. Namanya ada ayat cara aku. Sebab mislead tu kita saya yang jubab ya.